Ti Masakbayan. Ti napalabas, intaray ni Maria ni Dennis iti ospital. Gaputa maulaw daytoy. Di namat maawagan ni Soledad. Gaputa madama nga agsugsugal. Idi nakaawi din ni Dennis manipud ospital. Kinid daw da iti din ti pagadalan. Nga iti balay dalaengen nga agripaso. Babaan kadagiti libro na. Kat mapantulangan iti pagadalan. Numadanon ti panag-i-exam. Inaramat ni Dennis ti computer na nag-research. Idinadanon ti exam. Napan ni Dennis iti pagadalan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman ako naikan ka, Suset. Good luck, Mat. Sapay ko ma. Tama ka pasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay ko ma. Tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak? Una. Ne, adaytan. Umunagan ti professor amang tadti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro. No kabala kung ti makites. Talaga ka diya ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madamati test tayo. Sa anak mo't nga agkakapsot. Bimabala ngamin ti hemoglobin ko iti kalabas. Isuan na ulaw, kaya nagkapsotak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nam. Wan mat, uray ko la impuyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test, sigurado nga uray ni Dennis, nababamot. Urayon tayo pa'y Madama pa'y nga igor-korek ni Sir. Naudi nga min anang korek, tainted na pa'y ti answers, sakbay akinorek na ti papel ni Dennis. Amang ano nagkamali tinang korek iti papel ko, apay nababati na alak. Ibagam takitaan na naimbag. At dapay mo ti blackboard ag iti answers? Imbaga kon, iso nga ulitan na. Kunak to pa yan nalain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka, iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak man Imbag nga rod. Tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro nga to tinaala na. Saan mat anak lecture? Mamati ka din na nalaing tigayim ko. Adapay mat may sa semester nga agadal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga nalaing ni Dennis. Ikagumaak, anangaton tumanan ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no ag-cum laude ka pa Ikagumaak mat ti agbalin ang magna cum laude. Amangan no saan lang ang magna cum laude. No di kat summa cum laude. Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho. Uray at darikrik na, kan saan ka anapan iti pagadalan. Ta dito'y kakat nga rod balay ang nag-review. Nangato pa'y laing tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli iti entablado ang mangawat iti pamadayaw. Masigurado ka cum laude kanto, iho. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasaan ka mang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong ti kunama. Di ka man mangdadaol iti mood alaklakayan. Sige, mama, papa, mapanak pa iti silid ko. Diyak pa'y ngamin nakapelas. Kalpasan ang makapelas ka, umay kanto ijay kusina, barok. Nagmerienda kamin kadagiti gagayam ko ijay kantin, yaya. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, mayat ka din tiriknam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanya, yaya. Dayta ti trabaho, barok. Saan ka di? Wen,
nga mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ti pangibilbilangak ka, Barok. Uray siyak matyaya. Kasla inamutan, ti pangibilbilangak ka. Sikat inakariknaak, iti pudno apang matag. May kagkagumaan latamot ti apo ko ta ti agadal, uray kasya ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da, uray saan anap na pa di pagadalan. Tayo jay balay dakat nga rod ang nagadal. Self-study ako nada. Nalay nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na. Gapo, tanagpursike. Sana tubangkan kwa na, ti kinaadat sakit na. Madanagad aklang, tama nga no maidali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga agripaso. May mayat kumangamin, no sana tay mabayag a kurso ti enroll na. Kumaa. Ngam ipapilit mo't ngamin ni Solidad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana. Mabalin ka di asan nga ijay madyong ti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadyong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak lang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit laang ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pay? Manumot laang ayan, ti itay-tayak. Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dram no mabayag ang nakataya? Kastamot na ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si Kamet, nagbasit kunak lang arudan. Nasakit pa ila tinakam mo? Padasam man nabilangan ti abak mo, manipod inrugim ti nakimadyong. Adda ka din nasaya at anagunod mo? Itaman pa'y ana isarog ka dito balay. Awan mo't madyong ditoy. Awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ako mapay lati kwartayo. Tapno mapan mo isugal. Sana para sugal ti kwartak. Agawid kan no pagsugal mo ti mayam. Isublik mo't laang inton malam, mama. Kadno maabak. Kasano kumama isublem. Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramata. Anya ko mati pangaramatam, aber. Adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Adupay mo ti karga ti refiaw. Ta nakita ki di na pa, nakiji malayaw. Apay na kami suot ni Solidad a pimanaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Saan ko nga inikan? Nasaya ta saan mo nga inikan. Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta, maikat na ti panagsugal na. Ibagak tuman kinikari, tasan na nga ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Diyay lang pakitsenda na, ti ited na. Mayat nga agpaiso na itana panunot mo, tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka na saya ta masakbayan ti manugal, akas ken kwa na. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni Solidad? Awan, papa. Jak amo no napanan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong. Tadi mo mat ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan ni Jemadyongan, papa. Jay lapaggatang na iti kasapulan yo ti ited mo. Tapno awan pagmadyong na. Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, papa? Himbay nga minumututang kini mamayo iti kwarta iti kalman. Aniya? Apay nga umutang? Kita man ti libre tayo, numanupay ti kargana. Kita agtuman nga agpaiso, papa.
Jagmat kinit kita, numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si kati kunada akatulong ni Dennis. Husto ka di, nana? Ha? Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saan anas kan ama-amwam no asino ak? Damagaklaan, no sigod ka di analaing itipagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo, takayat mo amamuan. Basta nasingpat, kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Sika ka di tiyaya na idi ubing? Wan, ang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Dinamag ko lang, mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Jakmat damdamagan. Jak magustuhan ti panagsungsung batiyaya ni Dennis. Ha? Napanikay dya balay da, Dennis? Nagsabat kami jay tiyandaan. Dinamag ko no sigod analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko amaamuan. Nasing patiyaya ni Dennis. Ama nga nadala na isawang mo, amadi. Isuasan ang nasaya ti sungbat na ako nam. Jakman amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Naminduak ka na pa ni Jabalayda. Ngam, awan mo tinakitak ama di nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panakisauna kanya. Asino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na. Blande ti buok na adi namot bagay. Tanangisit mo't nga rod. Aw mga no ni Kati, yaya. Apay ka di. Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. Di dinamag ko no asino. Kunana asaan ka no anas kan amamuak ti kinasya sino na. Ha? Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti panggut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing kang iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit ang nasakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi nito taiso, nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagdwa-dwa ti adda iti panunot na. Apay akas to'y dagiti bag ko. Ti lamisita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi? Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y nga rod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid mi. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbagakan ni sir? Imbagta si Mangpatkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal ka iti silid ta. Agsarita taman itinalapat. Kitaam da ito'y libreta. Apay ka di? Namin adu ang nag-withdraw ka iti kwarta. Ha? Akwa? Insugal mo ka iti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka din nga agong ungat? Ngimi na ngamin amin agagatangan.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.